menjuluani kita pada berkata. Jadi terpanggil dorohaku di Raja Napasan membangun di acara mabel ini. Jadi huputar majolo musik sapakin baru kita masuk ke acara tadi. Baik tu ayo tumigi bapak tu tumigi. Nah, son suara. Tahun anak kapabor kapto sadana kedua penasehat Raja Napasan sialani namanya Mokdohika di Papua Basion Nasiga dohot tiap kepikiran Nabi Nasiga sonari masuk mahita kuat salah hujaha maison pai putih tapai putih ma dia karata. Nah di tanggal 10 Januari 2020 Manungolu sada halak penasehat sian poparan nyopukta juara sinupahon Namar goar doktoran Jautar si manulang MPD hinabaduhon ni inata burumanan alai Tuhan debata hungan kami sedarion akka dengan nami namade sian kami ima sada penasehat ni apa ima amata doktoran Jautar si manulang MPD hingga baluhon ni inanan Jolo tula bungo laf dohot do ialah konami situ bibir manulang tenggal nama guat Robi dan Maesa manulang MSPSI hinabat huni boru raguk ringut do hami dia kana dinggan nani ulana sida nasai lau dihodo Tuhan anak kuaso ni banua gijang jalan di kapodo di akar nama asahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami diukap wasuni banwa gijang asa bolas kami masuk akan aposia diho mau lihat ma diho rohanami tuho ala di kaluhun ho kami di tubuhun ho kami tu pakirimon nama ngulu gabi patohak kami di hanguduan nasora sudah jalan jada madili kami di namar ningok hamatean
alai naung parjuludo sada halak penasehat nami asa gabitihuan manadenggan di kami pinopar nami saya pulima akana marsak roha dohot akana matian asa unang mangadungi kami jalma dile ala ni hamatiani saya jalo mana sida ilabun jara asa sahat nasida tuhara jauhmu nunga lau penasehat nami dohot sadaya nakon nami jara taimot ma nadenggan nami udah nasida saling uju hak kita di portibio lau tajirul ma ideta sian nomor 225 ayat 1 ayat 4 nungala kadehuma nungala domane watu nada manda potong di mata dia api suruhana Tuhalu wajidani Tuhalu wajidani Idohan oluhonoka Oni penang ariana Palmaro panjonai Palmaro panjonai Aliaman satu tanganmu matur diku asa kubas lakanami jala sonang kami lahu mati bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mumontomori ingot ma ari hama mate tadehon saya masih pada tadehon ma
mataniang manangiak kon asa anggia di jalur bata imanaung cumulo malujung ngolu tulampungna hining mahika satokin tatangnya kon malu kakak keluarga ning kira-kira 5 menit mulai mahika mat angiang di bagasan rohat tadi tamulai man. Amin. Istirahat di tanam kepala 2 menit karena agak karena sekali itu aja langsung menarung resapan di meresak ya kalau dari orang utama masuk acara waktunya. Masuk mahika dua acara kebaktian ini kapahukum marohata kayu mak masyarakat ale Tuhan nama pemuluhani sebagian pinoparni rajana pasang ingananon jadol jalatu masihul Tuhan ihasadau saroha sapikiran saujud satahi saoloan kami tujulanu marohang Tuhan di kami saitani honma di namartangi yang tuho Tuhan laos kapujima tuhata marhite ete nomor 125 matumudo di jolomo tadi honma matumudo di jolomon masada Yesus Tuhan nami Horajak nata silangi nabi nati ibu sesa Roma no
goa ni tolong porbagia na tumupalangit do tanoon. Amin. Ay ibana apakean jala parmulan ni na alo. Nakamado di na tinubuhon na torok ang tu hasangapon pagdenggaton sun induk niya hanguluan na sida mahiti-hiti haporseaon haleluya matangiang maita. Aleluhan di bata amanah na di balwagijang saya si maroham di kami halak nagaleo di idaho nagugudo musuh nami saya tarandu kami di olak di bahen alani hagaleo nami diwaheni hupangilu kami tuho saya padugoy jala pamonang mahani makalon musuh mahihite panaon ni anak hawalaman di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Malete hitab yang nomor 672. Tunggodang situ tu ulaon muato kadian ma. Tunggodang situ tu ulaon muato di pasar Epistel hitam iman dipakumata sadarion imanaka surat di buku Rom itu 12 mengkasihan ayat 10 sada 1 ayat 20 sada sama itu disi tada hama masikat sorin unang sumurut tinggasni rohamu patut binagirgir mahamu Oloy hamuma Tuhani. Atoy hamuma nahatera di akan nabadia. Hari koton hamuma partang meyon. Matas ni roha mahamu dohot akar matas ni roha jaga tanis mahamu rak dohot akar
unang balusok kamu najat apa pinagkat riko ihamuma nalinggan jolo ni halak salutna hamun akan ahina holongan unak kamu marlulu pasar kamu ma rimasi tudi bata aidi ay tasurat duli ahu do pamaloson ahu pe mamaloson jinna Tuhani atas umumnya gue gimana ma karu binahini hajahatun ada kalur kamu mahaja otoni marhiki ite nadingga sumoni ma sahatna matua ma akala tumangiwon kata ni dibata jalno joksa ada sumare dihita ada dua sapat pinangiduman dua sapat sel kupung silkas mare dimahika Rodu Yesus ora loja kadirma Rodu Yesus ora loja nama merugi rambu padu girambuna Tausada mata mata yang baik. Uri bata jagoba amanami nama bangsa di Indonesia. Mulyate dot puji-puji do pasal tami Tuhan pamu nagaji. Aldi dengan dibasang dot asli roham natotong manduan wurulami. Marhahi masum kami satu tiga oleh Tuhan. Termobi dia riano dina bumu kami kali Tuhan di siang dino perni oppunami derajat pasang semalulang lupari di pakumu asli roham kami kali Tuhan di bagus ni keluarga ni amanami di tiga nunga di papar kami siang dengan nami saat kami di bagasan las dewa suak somani ali Tuhan keluarga ni amadot ina nambi diso di bagasan dami dot las dewa dipakan ali Tuhan disakap nami di Ariano neng pasada roha pasada tahi kami ali Tuhan marhiti rapot nami ima dalam 4 tahun kesehatan nami siwa pasal nami di puan nami nabuluni iman anak si patuan nami di bulan doa Tuhan tanggal 12 ali Tuhan atau raksu bukatai kami akan perlu siwa pasal nami marsawat rohami ali Tuhan dotho berhiti datang na bagian yang si pikir nami mangidong mangilik kami ali Tuhan roh tutong atong tiroi kami asa hatam na si pikir nami na pinatolong sini na pasong buhi borong ibu kami di padalanan yang bolu nami pergugui na posonon ali Tuhan pasal patol hasong kami asa huma na mapatay ang pagkitinganan
Jalan saluk na kami ni Tuhan na pungulison taruh di kami ali Tuhan ni alam. Ali Tuhan, upah mulai jauh kami dulu di haradio di amadot na nami di Bagasar. Naman jalo akan na pinajulo ni pengurus namin, pinajulo ni Tuhan namin. Lau patupahon ulang di Bagasar sendiri. Mulai ating Tuhan salam tapay nga paso-paso mahiti hay paso doon ang kaulaw na ni jaman ni tang na sila gabi paso-paso may Tuhan makukulay paso doon gugu liyan ang muto na sila nga mga ulan na sila posro lang namin ali Tuhan na lumanang keluarga ariya doon borgin disugi ang kakikita na sila nang akayanak mo na sila na Tuhan parbisuhi yang kapasikulan na sila jala liyan oleh Tuhan gugu dia menami doa tina nami dalam buru-buru ang kadadana na pinasaan kita sila gabi jauh Malaysia titik na naro sok-sokin ang kami na puli sa luhun na Tuhan dungan kami perbubuyan sa marhite kami na pinilit niya kapanguan buhay kami panimuntiman punguan namin oleh Tuhan asal tusanap na o parang ni o namin raja napasang sa manulang jala warmuma na pupuji kami jaka keluarga namin pe oleh Tuhan o tinggal kami di bagas na yudi o manang-manang siya ramo tinasida oleh Tuhan asa tuktong di bagasan dami 12 na orang Ali Tuhan, dia kadongan namin ke mulu na tahiro pe na siya di padalana. Dongani na siya ali Tuhan patol sa atin na nang ibugasan namin do pas niroha. Sarap kami ali Tuhan lau marpumu mamuji warmu na bagi. Ali Tuhan di bata duksipul pertaminya namin mamuji warmu na bagi di bagasan tiga. Urutan namin do penon ali Tuhan lau makatai lau marangkali selalu na ada si patu bawang nami tu pesta pertanian nami di tanggal 10 Maret nanero dohani kami oleh Tuhan parbisuk yani asa selalu na bui ibu rangkami kami di belasan nami 12 dewa parbukui ke Tuhan nami oleh Tuhan sok-sokan yang jajaran nami Sugima awal Tuhan panitia yang terpilih lau patu paham pesta ulang tahun upasantai matu tangan menabadi dumani nasida lihat sadani roha asa bagi kami nasihat kuili Tuhan boleh lupa dan Tuhan ulang nabi tanggal 10 bulan nekro alih Tuhan debata tumbas segelang bola nasi panggilan nabi Tuhan lupa alai di boto oleh Tuhan na berudi mulu nami bersada-sada pasah mi oleh Tuhan membantu oleh rumah dikicam di saduk na oleh Tuhan jumlah sisa manusia nami lalu nami asa unang pangabati jak asilo tolong di rumah nanek si pasar tong oleh Tuhan pinuji pinasangat magwamu marhiti-hiti anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martang yang kami dulu amin. Orang so masuk kita di cerita mari kita buat nomor 15 ayat 1 ayat 2 Nasaribu haliganda tadi hormat Nasaribu haliganda Halimani soara
nana sajulma paraoku mamuji dewaratoto taruna sarwati Tuhan pasangan Tuhan. Mari kami yang mahita. Ali Tuhan ibadah amanah di pada siroha nasumurung nahudadahami mak di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Tuhan disihol di rohan nami. Marpungu kami dison akan terpilih doh atas jauh inalaho palung diuton punguan ni raja pasang si manulang lubari hobatu si Tuhan tu gudang do nanay setari ngotan nami hura jumi kami do Tuhan dia kahagaleo do dia kahauran nami siala di mali Tuhan mangido mangelekan kehidupanmu mahige janita nanay patolson nami di bagasan tikyon. Homa Tuhan na mangalihon dami do kelas ng rohani kami. Rajai maate-ate nami jala patingkil si pareon nami lau tumangihon akam na bayay. Opele Tuhan makuling maho nunga mangaradi kami na posong. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Jaloma kangyang nami. Amen. Kajahama turpuk masih asorin. Imana tersurat di sada Petrus di tutulu ayat 21 ayat 12 kajahama masih asorin. Mamangaramehon halabohon. Aku ni saroha mahamu saluhutna. Sapak kilalaan akan nama horong ni roha di dongan nama rasini roha di Nazaret. Aina olong roha do di Hosana jalan nagiot marnida adina sonang di palsohot ma diri di pasulina sian naroa nang bibirna asa unang di hatahon an asyasina. Dihita na pumulison Tutu mulu dibayan ketua udangan pakaridahon asa gergir lah kata Roma dohoti udangan ay bukul si pay mauna juju siya lusa siya lang ito turpuk pilih di bagasan tikyo mulai na kinon siyan epister sa itatahod do hasada siya lima ihamu akadongan Apostol Petrus magbaritahon balita na uli tutoma-toma ni Kristen ima sahat do Asia ubanda karuli kita balita nuli di dalam kita dison saroha mahamu jadi mulai dokna tua-tua dinlali bulung si hupi pinasaung bulung siara unak kamu semua so dipudi ay dada si pasimot soada
sursar pada dorpi laut tu di posna nila dahilo ring ngitahi do gugunan na tusadana do tutu akka sanau tentu mulu kalimani turpukor di do nagkinon aku ni saroha mahamu saluhutna dan di do kola tu do ropani saroha mahamu Bapak di Jois dohot parumai udang di do saluhutna moro saluhutna suge pilok paryo putta raja napasang si manulang lubardi ikon saroha sa pikiran masuk kita-kitaan mulu hugereng numain naroon ape on na masa betul na rapok final kemudian kaseksi na matuduhon na kabagian ni ulaon na palipos sa pasadahon tong dope hugereng dan sa tukinanano hampir Apostol Petrus madok jumlah di kunjungan na hulia saroha mahamu sa pikiran ninna na uporseya hamu dibalikan na uli na kupatol hastu hamu na ninna Apostol Petrus ngogo do togu ni hapor siya muna ninna gumogo do hapor siya muna no kubalitaw kami daripada siyang perak siyang emas nang dibakar paibana tetap murni alay hapor siya muna gumogo kadarna lebih tinggi ido na nido nang rotadar ito po hamu kalungan buhado sa sitong na nasaroha sa pikiran. Gusto mo na magirin rupani saya dong dope mulito halak batak saya patu rasa tanggung jawab dohuk memiliki saya so pilungin na kepada rasa kurang memiliki. So dia do isonak tu dia pistol tak rak marlas ni roha mahamuna marlas ni roha ini. Ay nalas ni rohan ni parumek kudo di sonno may do bapak si Joyce radiro hanga patubang pamaleon jabuo di nganan parpunguan ni hitam laupan poso pasadahon roha asa anggiat niyang pumuan ni raja na pasangon boy rindang gulung na tugu nang batang na mamapar tu siap birang mamapar nang tu siap idoto jadi mana to ngadong dihitar pani ada ngadong baynok kudani tapi moro sedau ngadong baynok kuningon kita maju manukun moro parisap tiga bukus masadani moro hado paket sedia mah sebulan dari itu happy bakul rohat sa sipata maluturi lao mangalir roh do pikirat dan pumuan raja napasang happy mo kagarit pumuan nasi ganuman sa 1 bulan alay mo lohika sa kong di lapangan di landasan kapan akan terbang mulai lima ay nakinongan kan di dok di pistol tau mulu malay ba na lehon mangan nina mulu mauwasi ba na lehon minum di parade sama Joyce do parumay do si panganon do si lumon lao pahisar ho patubuka persyap dalam menguji di bata dan marhira-hira dan maretong-etong alanya sadama rohamuna sa pikiran mahamuna nakatibon pikir hamunin na dia to kamu doa ya to natin belum paham dulu alay nang manian orang mengurus sumuni ayat kau naik tau jahat asa kaboto tu dia do tujuan dia ayat lo dihitan main dia ada kita asa potong di bagasan kasadao kita jalani dapat dua kau naneng dohonok tu sungut lima konsep mulai akan dikibarkan kembali bendera ni Raja Napasang di tahun 2027 naung 3 tahun alami angka kasus-kasus permasalahan virus
ima COVID-19 terganggu do pertemuan terganggu do dohon ni roha ado kana marungulu dan boy taliahi alaniyaha ala memang alani akapen najagahi kanya akapen nyakit ope rekod dorani rohana nian non jujur ni akka udaon ni akka pengurus lama adong isi akka balita naung dudana sila aji tong anggo lawan ka bertanggung jawab nanti jadi boy mando dilanjutkan akka pengurus na baru terpilih muse dia mah nahurang dia mah naneksi paling ganon asa marpat kue naniula ni akka pengurus ka nagabi boy kita masih aminan mas tukol-tukolan dia kanahurang alay mo lihat ma adong do di pasahat akka pengurus na lama dua kaya nakot na mahasiswa na masuk ke perguruan tinggi sungguh luar biasa menjadi calon-calon sumber daya manusia yang berkualitas tujuan. Jalannya tong ade namanya di roh aku, roh kita ora roh buti. Atau lemah ahanan hidup idongan lima alai kalian pikiran kabangun hasadau asa marurat bagas rindang bulungna jalaboi gabe wahud bernaung akka yang kota tujuan. Jalani kau pikiri marupani bah tiga mahami numai penasehat ate namo isi magat sini siang pinok-pinok jual hidup paham menurutku jalan kamu dijamin kayak ini jadi jalan ini memang ragam do kehidupan kita boyo hoto-hoto kita tumangil ala nitawona boyo ni mo budi ala yang kalau suko na hal ko jadi enak kok kita ngimang nasa jalanan besari mo ba? ay ma jadi jalan lima bahwa bertusi dua tong naik ma adong nian muse panuturi asa dia lantai dah hasadau jalan pos lorohanku di pengurus dokter pilihan non akan dilantik tanggal 12 Maret dong di jalanna suami penasehat jadi matong penasehat yang mengalian akan butir-butir untuk membangun imata mobi di kepengurusan ini nana seperti itu siapa sedang jikok obat sima deh kalian merawatan sadama hingga saroha sapikiran mahingga unang hati bota pikiri alai masih beta-betaan ayo borhat kita talukung mula dong rapot adong nanay usul-usul unang atong rotu untuk kepengurusan ini unang dibay mok-mok kepengurusan alay yang adong Martina mologoy yan akan menerorkan akan butir-butir na boy diekspresikan untuk hubungan dari tadi dama asada hubungan ay gusto na ako kaya rin ko siya mah akadongan na mga roha manubang muluhurak pa marsugod ang galimulong na sida bibiyay so itong nabiyar kamo kanitiyate so itong nabiyar kamo dan mudong akana nadong basa-basa taban na doy pos rohamu leak kahamu minum din na nakinor leak kahamu mangan din na ditulpokon na kinawangan ay dibuang-buang ganyan na dihulit-tulit mato so lima so naudok dijamin di nadiariahay akan na pinagujolo na dapat basa-basa o manay molorohi ka doon sarong kita sa dia dulu-pulu manangyakon na kinon itangyakon kung silukas do parjawon sa tabba malas ni roha tabba pasu-pasu ninna memang molo martumu hamu dua tuluhara do idokon isido na apalagi molo martumu dulu-pulu buhang molo martumu sarang-sarang ibuhala makan yang ay ordo na pinagujolo
ino benero mo penilihat debata bahasa una katibo pikir hamunya patutono hamu dirimu nanina udu ay menapor ni sate beado udu do udu ala pornis coba mana dirga kina si malay na emedui lapungon ini na mga sangi ay mulungan din laguti mga sangi dui tayo ini na abe sorok ko na niya na ginayin na ay tumanok pwede ginayin na so tumatagyayak ka na soni lang uduk manian lang dinggan lang masigatakan marparue maakana niudana sehingga gani-gani malas ni roha di semua opelita salutna akka pinopar nutuka raja lapas mulu kadiri numain sian kondisi sian keadaan dohot sian akka fisik babu habai nurja ay mulu numain tung nama rahis martulupe akka dongan numain so tung gabi kali hapor siyaw didukung maki tuai asalang tapa pasu-pasu asa buya tong gabi tadi jalan paguya nai asa unang hatiboon alay patutoru kamu ma diri nani dan jadi tahu kamu kadungan nahi tahu tutu molo sadara roha jalan hidup au loko kodo au dan adong mangaro dusun roha molo nga adong dusun roha bar memang sangat-sangat indah jalan ibatapi di halomoho tu hasadal di lohor beliau di Batado, di diajari di Batado, asadong kesejukan. Di lohor di payung di Batado, asadong hadameo. Mulung nga di dokpat kita, dami na sumurung siyang salut na roha, mulung nga lama matang yang nasiga. Ima mangaramoti ati-ati lo pikiran mulung nga nina. Tetapi hilangkan segala pikiran yang mengganggu untuk menerima khotbah yang disampaikan. Mula kakosong dirita dan rosi budisi mangisi gabe-gabe kita motohoto kita jadi jalan imara ba napatuluhon bahasa damai au ordo seudol honok kutuham sadama hita amua kana pinatujuru setapa ma akapadue na nyularuna jadi molam dengan haduan sadar hita buanon ni amani winda do sudi kerajaan Pasangon lao tu mampu wisata tuan negara di paradiso ini di paradis kelingan di parad kabajo antri mulai sador wargu satu tua alai tongda mulut pendapatan dari saya itu masuk di bayar 50.000 10.000 pe ada yang antri hingga kerjang di berkala om maha pepinoparnya putra raja Pasang dari Jakarta benar di mana nama bis kapasitas 50 seat tempat duduk jadi boro-boro 2 bis rumah kita dengan syarat-syarat yang borat 2 bis nah dan gue mengeteng istilahnya deh mengeteng berpikir itu sapi dan sosok jadi langsung siang satu sok di parade inganan mana kalau di hari ada warna di konsen di hotel ini aturan 200.000 do dilema kita 50.000 Mantap. Ay jelas di roha sa roha mau sa pikiran nila ay anggo ay bolong tundok pe manumpa kita nabuinoy ay na masurupan jadi segalanya deh baras maroha kalau mau dia mau kemanindo beri kamu mana penampilan kan jangan dong gini nama orang apa yang dulu nyolong istirahat ya nyolong lima apa yang ada tuh ada khusus ada mana jadi memang itu udah tak persita dah asal dok sifat tujolo mulai dok sifat tujolo kan boy do gabe tak tutup sudah ke permasalahan ini ditutupi tulu halape sonong doki dua pematan
maham abudan di sodang do portibio. Sada pemakanya ile tulas miroha kapanas do kina macam di portibio. So tumalia mo. Ate, bohan non sok lagi dibayi bukit buai laporan na kurang pe ba ho ba danong molonin na siap kami itu. Mula mendokon siap molonin itu berarti non dokolok rumah amali udah kurang pe ba. Apa yang mama? Itu kan jadi bisa kita termorong. Udah nokon na tu nyo tu bau pukon. Baju tak mau belum ni arong di sana mai belum garong. Saya menoni itu lohonan. Alai omma sisa datang yang mahi. Tatanian komma asalam dengan asa denggalan maju akka nanti tak jolo Tuhan. Ini sudah tarik. Jadi sadama hita muludok nak kini ditahin untuk gugunan na muludok pero maka perbedaan nanti. Perbedaan ini adalah dinamika organisasi. Dan adong nagaga selalu apa? Statis do akka di akapung. Dan selalu nyo harus mau pedang dijahro pada poti. Nauli masude dia mana terbaik. Odo si luar tapi luar nanti. Jadi sadama hita song nomor 2 somon pola alai somodai ni ai natio ai si paguru nadi bakar ayam gomani dah setiap hari di mana lama di dua si paguru idolang tambah pasu-pasu. Ai kurang percaya ni usah sore naik do kate ai molo neng somon siahan na jolo neng menteri lalu mari di paguru. Dan itu kalau mereka segala di simang nada, alai arang dodik iri. Jadi nomor tu lawan bana, memang mau pusulahana, bah memang tulis do nasi nak kapan dia roha. Jadi haduan katanya kumang mudah-mudahan tahun beta jolo hidalau tu baru di seluruh nagani di dulu sanggul di ayam tadi dah beda ima sosok tabok. Dulu kali nade ngarong di peta alatnya masalah bergeming mulia tema di bakama nama masuk kita di bakama nama nabai kelas di roh ada kena pijatu jolo las marohamu saya uduk mahamu somo parkue ni eme nama isi na pornis asa karida hasadaun ima di pumata raja na pasang si mantul bari amin makan yang maita Maulia de matuhan dia sudah tolong di roham kalipan badikan nauli upatol hasami Tuhan na pumuli sona le Tuhan dihiri di pangidohodo ale Tuhan asa adong dihami parbuini hasadau unang hatibon pikiri hami alai naik masih beta-betaan hami sama hami tarumubian non ya kepengurus na terpilih 7 anon gabi mampu na siya Tuhan lau pabalgahon pasadahon kumano tariga pagbuhe ni nani ula na siya o pele Tuhan dipidito do hodo di pakulingi hodo ya lakon nami amadoy do parumen nami boru harian jan naradero hana sida majalo mabuka pituon nganan pagkubuan nami parapoton dito mani bagason pasu-pasu ma bagaso Tuhan asa kakarudi akan keluar masuk siya tongani bagaso parhidian ni pasu-pasu mai moro kumalok pe kalihit nalok kondisi patuna alai dari pasu-pasu doi di nasida unang parwas na sudah Tuhan masak mandiri alai ketongma lampu duk nasida mau lahu majalo pasu-pasui tarumugi siap oh Tuhan si maroham ya tarumugi akan menangnya sosahan sampai ali Tuhan inganan oh ma Tuhan napakaru nasida Tuhan udah doa kadusa na ulah kami jalan mengairkan Tuhan sesama dosa nami dagodami dosa hidupan nama dosa Tuhan unang jujur ya Tuhan setarjaro kami pasu-pasu dari sebas komutu kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami jalo ma kami yang kami amin. Jadi tak tutup ma
tamat DD dalam tapak ungu pilihan tak. Ukuran ada banyak ya. Enggak, sudah. Mari Mahika siang nomor 757 di padanan Yesus di joroku. Saya jawab. Di padanan Yesus di joroku, tolong di kanan martangiang mahita alili bata amanani na di balwa gijang odo haroro ani salut sileho-leho na linggan dot nasa unibasa na mauli upasa kami masian na nileho mito kami pilihan na mito sa jalo may gabi huwag na husus di jolong paso-paso may jalaramuti sa hupar kasi kami pilihanon pati kulon ada jauh mo dito matongan huriang doho di portidio buhay marohang kami maritihite todi salam dadahami godang ni silew-lew nito kami salam gidir kami madok mauliake tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmahika madok kanyang naniadaron Tuhan ta Yesus aleluya manami aleluya manami dari bagi jam saya berbahagia maruamu saya roh maharajamu saya salam malam meneroham di benua tengah Lehon matuhami sadarion semua hari. Sesa pada sanami sama pada sanami. Idosa mardoa suframi. Unakan itu hidup pangjunan. Balu mahami siapa nago. Ayona pudara jauh. Do tabugon. Rodi asanangkon saliling dilena. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Do kolong rohani lebatang ama. Do pasawaran itu di porbaima. Mangaramoti kau salutna. Amin. 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 Oke, sampai di sini live streaming kita. Sampai ketemu lagi dalam streaming selanjutnya.